سلاو گلو تماشاوان هجا گدار عزیز شوا و خاش دل و گش و بره ام لبورن جویت خازه موه حتی وی ساعت داس کندن جبرش موه داس کندن ام ویج رابه بکن ام باور دکن ون مدبورینه ایرو ونجد زانه ده هفت تیم Türkiye Beşiktaş و Galatasaray لیستکان وان هبو لیستکان از باور دکم انجام بو از باور دکم بشکتاش بو شامپیون ام جبر سر وشان خو آلیگری بشکتاش جی د پیروز دکن امیرو لسر ریا وشان تاتو تیوی وشان ویا یکمین بویرانه ام دخوازن ایرو وی روژا پیروز بوشان خو بریا وشان خو جوارا قالا تاتوس تیوی بکن قالا مجار گرین بکن گل وارمانجا مچیه ویزیونا مچیه انج بوی چه آوابون نیوان می عزیز بمنارن رویبرین تاتوس تیوی بمرانن امی لازه که دنا وانجی بدن ناسیم بویرا گلو حوالین هجا تاتوس تیوی دخوازه با ریا وشان خو چاند و هنر و دیروکیا تاتوس تاوی دیروکیا کردی بوره بدن ناس کرن لی ام دمکی کردا ام به برنامه خو لپیشیاوه بن نها از دخوازم حوال خونه که دوان ده آوابونا تاتوس تیوی را درواز بینه از خازم وان بوه بدم ناس کرن لی ام وک تاتوس تیوی وک حوال جی ام دزانن مدیا جیواکی مدیا دیجیتال هزه کی گرینگه ام های آمه جوی هزه گرینگ هیه جوی هزه گرینگ هیه ام دخوازن وک حوال ام وی هزه گرینگ وک آمور بکار بینه جبوی گل ما چه آلی کاری بیه یان جبوی تماشاوان ما چه آلی کاری بیه ام بکه آرمان جامعه یکمی نوه لی از نهاد خازم حوال خو بیناسیه و بکم بدم ناسین حوال من جی تمامی ده ربریا تاتوسی دا جی دیگره که دکیوان مزنج هیه ام تمامی حوال ما جی تمامی رنگ و رنگه ناو مدا جوتکار هنه آجالدار هنه ماموسته هنه روزنامه‌وان هنه نویسکار هنه هلبستوان هنه تمامی رنگ تاتوس الوره لی ام دخوازن وچا میوه هانی زمان ام دخوازن موجی به شیروه خو به نرخ خو به پیشنیار خو به رخنه خو بیشتار میوه به جبوی می رخنه و شیروه و گرینگه چونکه ام دخوازن لگوری رخنه و شیروه و تف بگره خو پیناسه بگه از نا وگرم سر نیوان خو از برید خوازم حوال خوی عبدالرحمن سور بدم ناس کرن عبدالرحمن سور اوجی بمره دمک درجه ام بردورا کارت که عبدالرحمن سور در ربریا تاتوسی دا جی دیگره تو بخیر آتی اول عبدالرحمن نه خیر دابی صاحبی سلام ریز ایوار باش بشن خوش خیر سلامت حوال می دویمین سیدا اردال دمیره سیدا توش بخیراتی تا ایشف تو بیشتر وی برنامه بو تم کیف خاش کرن تو بخیراتی خودش تر راضی به تو ناف خیره دابی وشان خوش دلگش تو بینو بخیر خوشی سپاس کن حوال می سیمین محمد دون داره اوجی کدکی مزن داوید دشتی اوجی نها بمره اوجی دمکی درجه بمرد خوته کدا ویجی کدکی گرینگه حوال محمد دون دار تو یورو بمره توش بخیراتی نام خیره دا اول قادر حمو ریابران سرکفتی خواستم تا تو سیویل سر خیره به سلاو ریزو حمو اولان را سر سرا سر شوا حوال می بنجامین جی آلیجان کندل جیه بخو جی در روربریا تاتوس دا جی دیگره او جی آلی کاری کی گرینگ دامه ام سپاسی خوش ویراجشنه
تو جی رو بخیراتی سر شبات یا والی علی جان ناو خیلی دابی سرچاوان سرچاوان همو احوال را سلات ز تاتوس تیوی را سرکفته سرکپتن خاش گلو هوالان ام ویتشتا گرینگ بیر نکن از نهاد خوازم ویتشتا گرینگ جی بینم زمان گاوا تاتوس تیوی آوا بو دا آلی آبوری دا آلی دروناسی دا آلی هر تشتی دا تاتوس در کملا تاتوس داره تبی ربرین تاتوس داره به همی وقت خو به همی اوکی خل جمع بون ام سپاسی خو جوان رجشنه جبر دوباره امان سپاس که دوان دوی دامزراندنا تاتوس تیوی دا زیده یه ام سپاسی خو دوباره جوان رجشنه نها از دخوازم مافی آخافتنی بدم وان حوال خوی رویبرین تاتوس تیوی از دخوازم برای او در حق تاتوس تیوی دا هنکی جویرا آگاهی ها بدن یکشی از خوازم گلو او چه دکارن در حق تاتوس تیوی گلو چه کاری بکن چه اوکی بکن از خوازم آن جوانیم بم از نا جاروید گرم سه حوال خوی عبدالرحمن سور حوال عبدالرحمن دوباره بخیر آتی نافخیر دا بیسپاس حوال عبدالرحمن گلو اوشانا تاتوس تیوی جبوی چه هات آوا کرن تو دناوا وی وشان دا جی دگری لی تو کی جانالی دا جی دگری او کاته چیه گلو تو کاریج میرا برتاسی رابه بکی باشه گلک سپاس حوال قادر اجی همه والا برزداری جدل و جان سلاو دکم به سر ریا وشان تاتوس تیوی سری دا جیجنا مها رمضان گلی me و تاوی جیجنا زمان کردی تواهی کردان پیروز دکم راستی جیرو روزه کی تایبت هر دو جیج ده همان روزی دایه از باورم ev روزه کی دیو به روزه کی دیروکی جارکتن از جیجنا رمضان و جیجنا زمان کردی همو گلی مرا پیروز دکم جبوی خباتین تاتوس تیوی جی demek ki em servi bername em servi xebati mali kolin kir gawadini tej bahs kir bi pêşengî û bi sponsoriya Tatus derê xebatekî wiha derket holê di demên pêş de bernameyê da taybet derkevin holê armanca me ya sereke ev e ku wek di logo me da jî diyar e em dixwazin bibin deng û rengê Tatusê وک هوا زانن تاتوس جه کی دیروکیه که من شوپین وی هنه ام بیجن بیرو باورین وی جدا جدا هنه گوندی وی جدا جدا هنه ده هر گونده کی دا ام بیجن رنگ هیه ده هر گونده کی دا دنگ هیه hatta necde simahat em bibin deng û rengê tatosê tabi dema em van xebatona dimeşinin elbet tenê bi me re jî nabe gerek gelime jî li Tatos tîvî xwedî derkeve em ê bi hev re Tatos ji boy Tatosê çi dikarin bikin em van pêş bixin me got armanca me em bibin deng û rengê Tatosê tiştekî wiha tê bîra min niha Tatos 4-5 perçeye çava em bêjin heremî wî hene eger em xebatê xwe bi avayekî serkeftî bimeşînin em li alê şûşarê dikarin bibin dengê bilûra şivanan ku ev dengê bilûra şivanan da rengê şêxsayê dikal heye eger em di wî xebatê xwe da serkeftî bibin û bi gelê xwe re em dikarin li tekmana jîr da xebatên baş bimeşînin û em bibin dengê dengbêja eger em xebatê xwe da serkeftî bibin em dikarin di gundê me Aleviyan da em dikarin bibin dengê Pîr Sultan Abdal em dikarin bibin gotinên dengê gotinên Hacı Bektaşî Welî eger em di xebatê xwe da serkeftî bibin bi gelê xwe re em dikarin li tekmana jorîn em norî jî dikarin bibin bêhna hengeva madragê a ildirme a çiyê ildirme a taş kesanê ji bo wî
em dixwazin bi tevahiya reng û dengê Tadosî bidin nasîn, dibe ku ev hevatê me hinek dîsa pêşa here di demê nêza di demekî kurta Tados di her cî de werî nasîn. Aras armanc û xebatê me sereke jî ji xwe bidin nasîna Tadosê a cîhanê. Ji bo wî ji heme hevalar jî serkeftin dixwazim. Ji bo xebatê Tados TV dikarim kurtasî vana bînim ziman. Eko kedavan derbas biye carekten silav hürmet xwe ji wan re pêşkêş dikim. Gelek mala wan ava. Carekten bangawaziya me ev e, a taybet a min jî ev e. Bila her welatiyekî me li Tados TV xwedî derkeve. Em bibin deng û rengê hemû olan, em bibin deng û rengê hemû malbatan, hemû gundan. Tu ferqekî nekin navbera tu kesan. Em bi avayekî serkeftî wî xebatî xwe berin ser înşallah. Carekten silav û hürmet. Hürmet xweş, spas dikin hevalê Evreman ji bo van gotinê te xweş, ji van pirsê te geş, em spasî xwe ji te re dişinin. Lê ez niha hê derbasê axitvanê me duyemîn Mele Erdal nebim, ez beriya wî hinkî şîroveyê temaşevanê me ez dixwazim bixwînim. Çimkî me berê jî diyar kiribû temaşevanê me ji bo me giring in. Ez te re bêjim yani giringiya wan çi ye? Giringiya wan şîroveyê wan e, rexnê wan e, pêşniyarên wan e. Lê ava weşana me jî uça dest pê kir û me serî de ji gotibû. Em niha dixwazin hinkî peyamê van temaşevanê xwe bixwînin pişt re em ê derbasê axitvanê duyemîn be. Serî de ez ê bixwînim niha hevalê Suata Xwîş ser xêrê be gotiye, Cuma Sûçû silav germ ji bo xebetkarê Tados TV gotiye, Urcan Sever ser xêrê be gotiye, xêr selamet gelo hevalan. Eren Öztürk ser xêrê ve gotiye, Sıdık Yıldız silav û rêz ji we re gotiye. Em spasî xwe ji silavê xwe rêzê xwe ji we re dişine. Urcan Sever dîsa em me dişopîne. Cuma Sûçû silav û heval Qedir gotiye. Silav ji we re jî gelo hevalan. Renas Jiyan Nadiroğlu deng tune gotiye. Gelo hevala hevalê rê jî deng tune gelo dengê me nayê. Deng barkim deng persirî tune heval. Deng niha baş e deng. Dibe ku ji hevalê Renas ew pirsgirka hebe. Yakup Köse da bi mera wî jî silav şandiye. Urcan Sever deng heye gotiye. Aslan Demir silav hêzkirin sevketin ji we re gotiye ji bo Tados TV. Em ji ber jî silavê xwe ji hevalê Aslan dişine, hevalê Aslan kedekî mezin da wî Tados TV. Ji bo wî yekê em dubare wî silav dike. Yahya Çetin silav û rêz serkeftin ji we re gotiye. Xulûsî Turan silav ji me re şandiye. Cuma Sûçû car jî cejna Remezan û zimanê Delal pîroz dikim gotiye, serkeftin gotiye. İsmail Tektaş ji Enqerê wî jî ji me re gotiye silav û rêz. Cuma Sûçû dîsa şandiye. Abdulcebar Alparslan, Cuma Sûçû Nurettin Mengukan, eştera Abdurrahman Mizgin, Engin Sûçû, Engin Kurt, Cuma Sûçû vana giştî temamî peyamê xwe ji me re şandine, silavê germ ji me re şandine. Fesî Dikilîtaş gotiye êvar baş weşan xweş. Cuma Sûçû gotiye her bijî Abdurrahman Sever. Aslan Demir car ji me re nûsaniye. Cüneyt Qandil jî ji me re peyam şandiye. Silavê xwe ger ji me re şandine. Recep Canbaş silavê germ ji me re şandine. Cahit Polat silavê germ şandiye. Sıdık Yıldız car din nûsandiye. Ger em van peyama temamî bixwînin. Peyam em hat Menderes Sever şandiye. Murat Söyler ji me re silavê xwe şandiye. Renas car di silav şandiye. Fariz Şawûş ji Erzurumê silavê xwe ji me re şandiye. Em jî silav dike wî. Cuma Sûçû Kenan Bulak jî ji me re gotin êvar baş. Êvar baş gelo hevalan. Em dixwazin pêşniyarê we derheqê Tados TV da pêşniyarê we çi ye? Gelo rexnê we çi ye? Tados TV bi çi awayî bi rêva here? Yani pirsê we gotin we ji bo me giring in. Em dixwazin peyamê we berdewam kin. Em dixwazin em hevî dike yan jî em bawer dike wûnê heta dawya weşanê bi me re be. Nayê ez dixwazim derbasê axatvanê xwe duyemîn Aslan Demir bibim.
Melat tu bxêratî. Erdal Demir. Dınav Erdal xêrê Demir. davê Melat tu bxêratî. razı be. Melat tu dikarî ji me Dınav re xêrê qala davê. tu dikarî ji me re bi kurtasî qala Tatos TV bikî tu gelo çima navî weşanê da te cîgirt armanca te çi ye? Ejê berû her tiştî selamê xwe gem herçî kul me temaşe dikin ji wan re dişînim. Gejna Eydiyê ya giştikan mübarek pîroz dikim. Ya duyan jî ya zimanê dayîkê pîroz. Meqseda yani dengê Tatosê vaye bütün rengê tekmanê di nava Tatos TV'ye da cî bigire herkes bi goranê düşünce xwe, fikrê xwe, baweriya xwe yani kesekî li devra nemîne. Gelo em çi dikarin ji miletê xwe re xizmet bi çawayî bikin. Ji bo wî qasê jî va dengê Tatosê TV hat ava kirin. Ejî li alî holê da hola İslamê da ez çi dikarim ji miletê me re li ser ekranê Tatos TV'ye bînim werim ziman alîkariya me çê dibe ji bo wî jî min jî cî girtiye bi rastî. Ez ê îro qala vî dikarim bikim. Gejna Remezanê ya Eydê teze ye ji bo wî qasê jî kanê Eydî çi ye? Berê Eydî bi çawayê de hatin kirinê. Di gundan da wexta ku em zar bûnin me Eydî dikir piştî wî em hatine ketine bajarê mezin İstenbolê. Di İstenbolê da Eydî çer derbas dibin. Hepkî li ser viyan ji we re biaxifim. Zêde zemanê we negrim. Seyda ew beşa duyemîn de ez derheqî wî ew ki de ez mafê axaftinê didim te tu wî pirsa xwe bîra neke ew di bername beşa me duyemîn de bername me de em li ser wî biaxifin. Kerem te. Ez niha pirsê te dawî di ser Tatos TV nema ez derbasî hevalê xwe sêyemîn bim ez paşê car vegerim te. Kerem ke belê. Spas dikim ser çawa. Niha gelo hevalan ez dixwazim va peyamê hevalên me temaşevanên me ji zêde dirêj nebin bi kurtasî kin em bixwînim bira jinaberê derê dibe ku axafvanê me van peyaman van xwasteka ji ber çawa bigire li gorî wî bersivê xwe yekê xwe bide. Niha Kenan Bulak ji me re selam şandiye Saîd Demîr ji Qeyserê silav û rê serketin ji bo we silav hevalê Saîd Demîr em ji serketinê xwe ji we re dişînin. Nasir Qoroşî ji Fransayê silav rêz gotiye silav Nasir Recep Canbar serkeftî gel hevalê Delal gotiye silav Sidik Yıldız'a Cevna Ramazan'ı yakê pîroz kiriye Cuma süt ji hevalê me dîsa nivîsandiye Mehmet Emin Narin dengê Tatosê li Tatosyan pîroz û serkeftin be gotiye. Spas dikim. Hevalê Aslan Demîr tiştekî nivîsandiye dibe çi di serî da avabûna Tatos TV'ye pîroz dikim kêfxweşiya xwe tînim ziman û serkeftinê dixwazim gotiye ez bi rêya Tatos TV'ye Cezna Ramazanê û Cejna Zimanê Kurdî ya gelê me û taybetî ji ya Tatosyan pîroz dikim gotiye. Hevîdarim Cejna Ramazanê ji bo jiyanekî hevpar û bi edelet be gotiye Cejna Ziman ji bo jiyanekî kurdewar dibe vesîle ve hemiyan silav dikim serkeftin ji bo we weşana we gotiye. Em jî silav dikin hevalê Aslan Demîr van pirsê te van gotinê te ji bo van gotinê te xweş. Niha Eren Öztürk Zeyda ra silav û rê serkeftin gotiye Menderes sever roja zimanê Kurdî hemû pîroz be Suat Koruçî gotiye selam aleyküm selam. Niha gel û temaşevanên hêja em dixwazim bername me jî zêde dirêj nebe em niha derbasê axafvanê xwe sêyemîn di rêveberiya Tatos TV'ye da cî digire hevalê Mehmet Demîr be Mehmet Dündar be Mehmet Dündar heval tu bixêr hatî. Lav xêrê da ser çawa. Hevalê Mehmet Dündar. Berê xwe bidim nas kirin. Kerem ke.
بری از پرسا آخرین منتر چیزی دشتر مایه گلو تو د تاتوس تیوی دا چما جدیگری تو سر چه خازی خواته بکی آرمان جاته تاتوس تیوی جیگرتن چیه سر جوان بری از خابز مناسکرنی گلو تماشاوان ایجا ناوی محمد جنداره از ناوچه تاتوس ری گنده قرار کنم جیان خان ال استانبول ناوچه سلطان غازی بردوام دکن گل تاتوس را چه ریوبر رو اکیبا تاتوس تیوی را چه همو تماشاوان لبه وشان زندی مگودار رو تماشا دکن چه همیان را به ریزداری صلاح و حرمت خودشین بله اجبای مجارا دنگبیجی و یالنز ججنا همو هوالا ججنا رمضانی یا همو تاتوشا بتونی علما مسلمانا ایروز مبارک دکن یا دویمین ایرو روزا زمان کردیه زمان دایکیه ججنا زمان کردی همو گله کردان و تایبت گله تاتوس را ایروز دکن سیده مامه با اماتن با هف تاتوس تیوی ایرو لسر میدیایی دست و اشان آخوا زندگی کرد روزا ایرو سه جهت انداز مرا تایبته یا یکی ایجا رمضانه یا دویمین روزا زمان کردیه یا سسیانجی روزا دست بکرن و اشان تاتوس تیوی همو تاتوسیان را سر خریبه او کسی که تاتوس تیوی دا میگو دنگی متی ایوا دنگی تا باشته اولی مهمت او کسی تاتوس تیوی دا که دوی همه گاوی هی همیان پیروز دکن که همیان را سرکفتن دخوازن بله تاتوس تیوی رو یا همو تاتوسیانه لید بن آوایو کنترولا تاتوس داری دهاتیشین کرد جبوی خبات تایبت و نرخی و قدر بها کمالا تاتوس داری تبو ریوبری همیان پیروز دکم سرکفتن جهمیان دخوازن ما دناو وی کمال ناو تاتوس ویدا تقسیماتا بیش وظیفه چیکر بیش من لسر واری دنگی جانه اونجی دزانن جیانا هر کردی دا جی دنگی جان زاف گرینگی ام دیروکا خواه چاندا خواه دنگی جان دا علمن میر خاصو گراگری روسیپی ولاتی خواه ام جی دنگی جان دا علمن دلدارو اویندار ولاتی خواه جی ام سایا دنگی جان دا هیم دو مثلا دستان از سیابند و خجی رزگار و نوری سالو و کجی یا دوریش عبدی و عدولی موزین انداد کار لیزیده بکن انوانا سایا دنگی جان دا پی حسن ناست کن جبوی یکی دنگیش امزی دنگیش را منتدارن دیندارن دی مخابن به مافی دنگیش جان ندایی پر دنگیش جان جیان آخواه به کوچری بردوام کرنه جبو آبوری دنیای گند به گند باجار گریانه مثلا افضال زینی که رسوی گوپالان شاکرو والا چند هوا اولی خاطر بردوام بکنم وقتا مخطه از ترنیت تشکیشتیت پرسم حوال محمد گلو امدکاره هنگ در حق دنگ بیجی دا وک هرمی بفکره دنگ بیجی تکمان دنگ بیجی تاتوس کین ملت ناس که دنگ بیج تاتوس دا هنه گلو راسته دنگ بیجی تاتوس هی حوالی قادر بخیر امنها پیش روزی دا لستریان برنامه دسا چید کن ام ور به کرتاسی ناویان دکاره بیجی مثلا رو رکان سلمانی دنگ بیج هی چهارمی دنگ بیج زلکیف هی سر وان را حتی اوزان آیدن گرچه اوزان آیدن چقاب ساز و اسمان لی بخیزی دنگ بیجی جی لبامه گرینگه ondan sonra Zülkife Adu hey Gumakali Halite Golani hey Golani Mahmud Canşaj Altuna Abdurrahman Khirbi Abdullah Khirbi Sur hey Hacı Abdullah Cevki hey dizordi yani zafen dengbe ali dengbe janda tatos velatı zengine
tabii daha navdar zêtir li alî qereyaziyê derketine. Mesela sê koşê dengbêjan heye. Ew kîjan e işte Hersê, bajarê Serhadê, Erzurum, bajarê Rojkan, bajarê Agiriyê. Ava sê koşa tam heta di herêma Tûnê Kurdistanê de cê dengbêjan e. Ha çar parçê Kurdistanê de dîsa dengbêj hene. Dengbêjê herî mezin cê derî derdkevin. Mesela qeydê gavazanê Mego, Evdalê Zeynî, Resu, Şakîro, Mustafa Xellê Heyran, mesela Qazî Celalê Kurdistanê. İro mijara me çiye daha zêtir ser dengbêjê Tatosê. Dengbêjê Tatosê jî bi qasî gor xwe ew jî navê xwe di çevra xwe de êpêja nav dane. Spas dikim ji bo hevalê Mehmet. Ez spas dikim pê bername me zêde dirêj nebe ji ber wî yekê ez ji bo axaftina te ji bo van pirsê te baş spasiyê xwe ji te re dişinim. Bi teqez jî te jî diyar kir dengbêjî di çand û hunera Kurdî da cîkî girîng digire. Dengbêjî bi dengê xwe bi ewka xwe dîroka Kurdî heta vî rojê anîn. Ji vî rojê şûnda jî ya ji me ra ketiye jî em wek dengbêja di nava gel da bidin nasîn dengê wan ewkê wan xurt bikin. Armanca me yek jî ew e. Bawer dikim hevalê Mehmet jî armancayî yekemî jî ew e ew jî di demê pêş va li ser dengbêjiyê li ser ewkê bernamê xwe di vî weşanê da pêk bîne. Spas dikim hevalê Mehmet. Ez niha dixwazim derbasê hevalê Alîcan Kandî jî bibim. Hevalê Alîcan tu bi xêr hatî. Nav xêrê dabî ser çavan ser seran. Hevalê Alîcan, em kurtasî ji te jî bigirin, pirsê te jî peyamê te jî îro di rojê giringin, yek cejna Remezanê ye, yek jî cejna zimanê Kurdî ye, yek jî tu di rêveberê Komela Tatosê de jî digirî. Gelo tu ji me ra bi kurtasî karî qala Tatos TV bikî. Armanca te di nav vî xebatê de girtina te çi ye? Ez nêvanê li stûdyoda silav dişînim. Dibêm xêr hatine ser çavan ser seran cejna we hemiyan pîroz be. Cejna hemû bi taybetî cejna hemû Tatosyan û cejna gelê Kurd hemiyan pîroz dikin. Cejna zimanê Kurdî li hemû Kurd û Kurdistaniyan pîroz dikin. Ev rojana rojê giringin ez dikarim bêjim. Avakirina Tatos TV'ye tiştekî pir giring e, tiştekî pir mühim e. Ev roja ji bona Tatosê rojekî dîrokî ye. Ji bona wî ez 3 sal di nava rêveberiya Komela Tatosê da cî digirim. Bi rastî ji bona ku em xwezêde bigînin gelê Tatosê daxwazîkî me zû da ji bona televizyonekî wiha kirî hebû me ava bikirava. Xebatekî baş di nava Komelê da me berêva biryara standî bû lê belê me wî çava biryara stand em bi vî şeklê fikirîn. Yani em tenê nerêveberê Komelê kesê ku kesê ku Tatosîne kê dibe kî dikare vî karê hanê bike em çawa bi hev re pêş ve bibin me wî niyetê lê mêze kir ji ber wî hevalê ku anka ne rêvebertiya Komela Tatosê da ne hevalê li vê dera hene hevalê Qedir Pêşkevan, hevalê Abdurrahman, hevalê Mehmet Dündar, hevalê Mihyedîn, hevalê Cüneyt çi di nava vî rêveberî de lê belê ne di nava rêvebertiya Komela Tatosê da ne. Yani ev televizyona ku vebiye tenê televizyona Komela Tatosê nîne televizyona hemû Tatosyan e tenê Tatosî jî ne televizyona hemû Kurd û Kurdistaniyan e ji ber wî ez bawerim
gelê taybetî gelê Tatosê û gelê dilê çuwakî li komera Tatosê xwedî derketin ez bawerim wê li televizyona Tatos TV'ye jî aynî wisa bûyê qeydê lê xwedî derkevin ji bona wê ji bona çendê ji bona hunerê yani em ji bona zimanê zikmakî ji bona ku zimanê zarokê me asîmle nebin nehelin ev tiştê wiha kirî pir muhim in pir girîng in tiştê wiha kirî merû bi hev re bi vî şeklê hanê bi vî awayê xebat bike ez bawerim tiştê ku baş derkevin holê ez dikarim nihal ser viyan bêjim eger ku pirsê te hebin ez dikarim bersîv bidim. Spas dikim hevalê Alican. Pir spas dikim ji bo pirsê te girîng. Spas bas serçavan serseram. Gel û temaşevanan di nav me da du hevalê me ji tune em dixwazin hevalê Alican diyar kir ji ber wî hatbîra min hevalê me muhiyetîn kedekî mezin li ser vî weşanê heye li ser vî Tatos TV heye em silavê xwe gem ji ra dişinê îro pirskirik çêbû beşdarê me nebû ew ê weşanê pêş de beşdarê me bibe hevalê me Cunêt teziyayî hebû em sersaxiyê ji vera car jê ra dişinin sersaxiya xwe jê ra dişinin ew jî îro beşdarê me nebû hevalê Cunêt Demir jî dibe ku tekmanî nas jî bikin wek nivîskar e helbestvan e em silavê xwe ji wî re dişine ew jî di navî weşana me û kanalê me de ye keda wî jî zêde ye gel û hevalan ez dixwazim hinek peyamê temaşevanê me bixwînim piştre em ê derbasê beşa xwe duyemîn bibe gel û temaşevan dibe ku em peyamê we ji ber çav birevînin men biborînin peyamê yê me nexandiye ji me biborînin lê dibare yê peyamê dişinin ez wan ana naxwinim bira me biborînin ez ê nihal peyama me zekim Recep hevalê Recep gelek dinûse em silavê xwe jî ra dişinin Barzanî ah baba Tatos başarılar demiş teşekkürler Barzanî Sadrettin Komlu Dere biz bugün 3 bayramı bir arada yaşıyoruz. Ramazan bayramı 2 ana dilimizin bayramı. 3 Tatos Der'in Tatos TV ilk deneme yayını. Tüm Tatoslu hemşehrilerimize hayırlı olsun demiş. Çok sağ olun Sadrettin abi. Cuma Sütçüdüsan insan diye. Özel Cihanoğlu Saat Xoş gotiye. Heval aslan disa çi gotiye peşkeşvan hecab berasti gel ki serkefti jibote rehevalin te gotiye. Spas kim heval aslan. او مهنگی اوقت که گرد که جمعه سوت جو ساعت خوش گوتیه حواله علیجان گوتیه سرکتن دخوازم جبوته گوتیه کنان توران مرحبا شف باش هر هبن گوتیه صدق یلدز دیسا مرا ویجی دیسا پیام خوی باش پیام خوی خوشکش مرا شاندیه رناس جیان جی دیسا قالا روژا زمان دایی که تبی تاتوس تیوی کریه و بریوان کریه سرکتیت خوازه ارن öztürk که علیجان سلاو ری سرکفتن گوتیه مهمت امین نارین روژا زمان کردی ریا تاتوس تیوی لگل کرد پیروز کن گوتیه جمعه سوید شاد میساندیه جنید خانده جی حوال کادر سلاو جبوته میوانته گوتیه سلاو خاش حوال جنید سلیمان بایکال چاوه تاتوس در رونایینه چاوه گرمانجا خیر بلنده گوتیه متام فهم نکر لی اری ور گوتیه سلیمان بایکال چاوه تاتوس در رونایی به چاوه گرمانجا خیلی به gutiye başarılar hevar gotiye Kasım Polat. Teşekkür ederiz Kasım. Meryem doğru cezna zamanı kurdi piroz be gotiye spas kim hevala Meryem. Em naha gelu temeşevanan hunji dizanı iro roja cezna zamanı kurdiye wek armanca mea duyemin jî em dixwazin bi rêzî û rêzgirtiyê çand û hunera kurdî jî xurt bikin belav bikin em haya me ji hêzê medya civakî û medya dijital heye em dixwazin vî medyayê min car ji diyar kir em dixwazin vî medya wek amûr bikarbînin ji bo gelê xwe niha em dixwazin derbasê beşa xwe duyemîn bibe di beşa me duyemîn da hevalê me Abdirehman û hevalê Erdal Demir hene Erdal Demir hevalê me Erdal Demir li ser cejna Remezanê û
cejna Eidê daxife hevala me Abdurrahman jî îro roza zimanê Kurdî ye ew ji derheqê vî roja zimanê Kurdî da dixwaze temaşevanê me hinkî agahiya derheqê vî ew da agahiya bide temaşevanê me ez dixwazim niha derbasê hevala Abdurrahman sever bim heval dubare tu bixêr hatî Navxêla bispa sever Kadir. Gelo ez dixwazim vî tiştê te pirskim ji ber wî belkî tu jî dixwazî tiştê din ji bê lê pirsa me ev e gelo ev roja zimanê dayîkê ev roj çima wek cênj tê pîroz kirin lê çima ev roja 15 gulanê ceng hatiye diyar kirin cejn hatiye diyar kirin tu ji me re bi pirtasî dikarî qala vî tiştê bikî temaşevana me jî dixwazim vî tiştî be Carekten silav hürmet ji ve û ji tevahiya şoknerî me re ji boî peyamên hevalan jî em gelek dubare spas dikin silav hürmetê xwe ji we re pêşkêş dikin hetanê ji destê me hatin dibe ku belkî hetê me û heqê me jî nebe ku em ji boî zimanê Kurdî hin tişta bînin ziman ku ji ber ku lewazî û kêmasî me di wî varî de gelek zêde ye lê hetan ji destê me hat em çend tiştê Kurd dikarin bînin ziman ji boî 15 gulanê êku cejna zimanê Kurdî niha te pirsî te bû ji bo çi 15 gulanê 15 gulanê destpêkirina weşana kovara hawar e dema em bêjin cejna zimanê Kurdî divê em li ser kovara hawarê bisekirin wer kurtasî em dikarin ji bo derbarê kovara hawarê de hin tişta bînin ziman kovara hawar bi pêşengtiya Mir Celadet Ali Bedirxan hatiye avakirin Mir Celadet Ali Bedirxan ji malbata Bedirxaniyan e ji dêv kalkê xwe dêv bavê xwe ba em bêjin di alê kurdewariyê de bi janekî kurdewar ve gelek zor zehmetî gelek koçberiyê gelek mişextiyê jiyaye hetanê roja xwe ya dawiyê jî tu carê em bêjin tekoşîna xwe ya kurdewarî bernedaye caran em bêjin şer kiriye şerên leşkerî kiriye lê pir caran jî bi avayekî pênûsê bi avayekî hibra pênûsa xwe xastiye di mêjî kurdewarî da şoreşek pêkîne ji xwe kovara hawarê jî tabetî ji bo em bêjin çand û hunera û danasîna Kurdan û Kurdî dasî şoreşekê ye ji ber ku kovara hawar carê yekemîn e bi tîpên latînî hatiye nivîsandin gelek lêkolîn kiriye em bêjin Mir Celadet Ali Bedirxan gelek xebat kiriye di wî warê de beriya kovara hawarê em bêjin zimanê Kurdî bi tîpên bi herfên Erebî taybetî zêde dihat nivîsandin lê Mir Celadet Ali Bedirxan hem li derwey welat jî jiya kiriye li Ewropayê jiya kiriye hem li rojdat navîn jiya kiriye ji xwe dawiya emrê xwe jî li Şamê xewandiye hem jî em bêjin di bajarên Tirkiye da jî jiyaye ji ber ku tîpa latînî giringî daye wiyekî kovara hawarê jî carê yekemîn e tîpa latînî hatiye nivîsandin dema tîpa latînî tê nivîsandin hinek herf hinek tîp gerek xwe bide yani em bêjin kî hinek tîp hene gerek ji qirikê de derkeve mîna van jî ava kiriye afrandiye ji bo wî şoreş e yani ji bo wî tiştekî ji nû afrandin heye ji bo wî em çiqa Mir Celadet Ali Bedirxan bi bîr bînin kême ew roja 15 gulanê 1930 diyan da ew kovara hawarê tê weşandin ew roja wek bawekî cejn pê pîroz kirin
Cej pîrozkirin naviya sedem avî ya herî sereke Kurtasî vihayê. Spas kim hevalê Abdurrahman. Ez nihat xwazim bi Kurtasî tê kevim nav. Ez dixwazim tiştekî ha bibe. Yani em wek heremînkî bifikire. Gero li Tatosê Kurdî çiqat tê bikaranîn. Gelê me Tatosê Kurdî diaxife yan naxife. Em jî dizanin ki bi koçberbûnê bi mal barkirinê gelê me ji gund bar dikit here bajaran bi hemû Kurdî bi hemû bi Tirkî diaxife. Zimanê xwe roj bi roj bîr dikin. Em tere di cemaetekî da wî çawa rûn dinin jî du heval em têne cê hevdû em her du Kurd bi Tirkî diaxife. Ji ber wî ziman roj bi roj wenda dibe. Niha em dizanin pêşe roja me jî zarokin. Zarokê me jî bi Tirkî hîn dibe. Zarok wek hîstirikin. Hîstirikê me wî çawa werê temirandin em di tariyê da dimînin. Ji ber wî yekê ez dixwazim vî pirsê tê pirskim. Niha tu tekmanê li Tatosê tu cotkariyê ajaldariyê dikî haya tejvî tiştê heye dibe ku em ji tekmanê em dûrin niha. Gelo li tekmanê zimanê Kurdî çi qas tê bikaranîn. Di derheqê wî de tu hinkê ji karî pirskirikê çi hene? Gere em çer bike wek gel em çer bike. Yani tu dikarî ji me re Kurtasî qala vî tiştê bikî. Rast e. Baş e, spas evvel Kadir. Niha di gotinê te de jî diyar e zimanê me em hinek ji me ber Kurd behsa ziman jî bikin yani ziman tê çi batê em behsa wî jî bikin ber Kurd bira heval jî dikarin baxin. Niha te jî behs kir zimanê me rastî jî gelek caran dibin polîtikayên tunekirîn de derbas biye. Pir caran derbas bîre. İja em bêjin ponzê gulanê ji bo wî giring e ji ber ku kovara havar derketina wî armanca wî jî xwe ew bû yani. Ew li hemberî polîtikayên tunekirinê em bêjin serhildaneke yani. Ji bo wî şoreş e. Niha em bêjin em rewşa Kurdên rojhilata navîn em bêjin rewşa Kurdên Ewropayê, rewşa Kurdên İstanbulê û yê Tatosê nikarin zêde jê hev cuda bikin. Ji ber ku em bêjin mejar heman e. Polîtikayên tunekirinê, polîtikayên tepîsandinê, polîtikayên em bêjin asimilasyonê di her derê da li ser Kurdan heye. İşte ew derketina armanca kovara havar işte ew bû yani. Ji xwe kovara havar em bêjin havara Kurdan e ha. Em dikarin bi wî şeklî jî bînin ziman. Mir Celadet Ali Bedirxan ji bo hawarê dibêje hawar dengê zanînê ye, zanîn xunasîn e, xunasîn jî ji me re rêya felat û xweşî derdixe. İşte ew hawar ji bo wî tiştekî pir giring e. Ew hawar di heman demên de dengê Tatosê jî. Ew hawar, ew kovara hawarê roja cejna zimanê Kurdî di heman demê de dengê Kurdên rojhilata navînê jî. Di heman demê de dengê em bêjin her herema Kurdistanê jî. Ew polîtikayên li ser Kurda tê nîşandin li her derê ye. Em dikarin bizbirin ser gotina te a taybet a çerçeveyek Kurd da yani ji bo heremî fikirin. Rastî jî li Tatosê jî axaftina Kurdî hinek lewaz e. Hêd here jî lewaz dibe lê hêdî di demên dawî de di salên dawî de hêdî em bêjin hin xebatên bi wî şeklî bi wî rengî xebatên çand û hunerî xebatên hevalên wek we derdikevin ew bixwara çi tînin holê bixwara em bêjin mînak tînin holê modelekî tînin holê hinek disa ji bo axaftina Kurdî ji bo nivîsandina Kurdî ji bo xandina Kurdî beriya her tiştî ji bo fikrandina Kurdî hinek disa em bêjin rojev tijî dikin yani. Her çi qas em bêjin niha zarokên Tatosê di axaftina Kurdî da hinek lewaz bin jî bîr û baweriya min û heviya min ev e ku
demin peş de büyük xebatın me büyük xebatın hevalin bek ve büyük xebatın ambijin hemu hunermendin me hemu nivîskarên me hemu ambijin siyasetmedarên me hemu tekuşîr û berxwedirên me evê xwe bigîne asekên bilind jî Rönesansa Kurda bi xavar bi kovara xavarê ambijin xwe giştî bû şoreşî ez bawerim ev Rönesansa Kurda dîsa bi xebat û çand û hunerî xwe bigîne asta xwe bilind bike. Li tekmanê mixabin, li tatosê mixabin rast e hinek di vî melî de lewazî û zayîfî heye. Ew ez çawa bijim hinek polîtîkayên zêde yani zêde tê meşandin hîna jî heye. Em bêjin zimanê Tirkî yan jî zimanê dervê Kurdî wek bi awayekî bi Tirkî nav nenûkê de dibêjin özentî bi özentî xwe de meşandin yani. Yani sanki mirovekî bi zimanê xwe zarokekî bi zimanê xwe hin tişta qise neke tiştekî baş tiştekî wisa tune zarokekî eger bi zimanê dayîkî fêr bibe bi zimanê dayîkî xwe jiyana xwe bidomîne hûn bawer bikin evî di her milê de di her avayî de di her beşa jiyanê de evî serkeftî be. Lê mixabin di demek derece ev qas zêde polîtîkayên tunekirin û asîmîlasyonê li ser Kurdan tê meşandinê ku êdî zarok û dê hevdû fehm nakin. Zarok Tirkî daxivin dê û bav Kurdî daxivin zarok bavê xwe fehm nake dê xwe fehm nake em bêjin dê û bav jî yani di navbera dê û bav û zarokan da em bêjin duwarekî mezin tê çêkirin. İja armanca me ya wî tatosî wî yek jî gerek ev be. Divê em wî duwaran hilweşin. Divê em van duwaran hilweşin. Belê spas mevalê Evraman. Niha Heval qad kerem ke. Pirsê xwe dawiyê ji ew bike biraz zêde ew nebe. erê wer Kurd ez wî jî bînim ji bo ziman yani me bahsa van tişta kir. Ew polîtîkayên tunekirinê polîtîkayên asîmîlasyonê ji bo çi yani çima li ser Kurdan tê meşandinê em bêjin işte ziman çima ew qas zêde tiştekî giring e ku devletên serdest devletên desthilatdar dixwazin vî zimanê biqedînin dixwazin vî zimanê tune bikin niha pir ciyan da derbas dibe dibêje ziman sêda daha baş dizane belkî ku dibêje ziman wek ayetekî xwedê ye yani Melesaîdê Kurdî dibêje ziman mohra qederê ye ango hebûna te yani ango dema tu hatî wî dinî ew dibe nasnameya te ziman ew qas giring e çima dixwazin bitefsînin vî zimanê dîsa em bêjin nivîskarên em bêjin Tirk wek hûn jî zanin navî peyamî safa heye dibêje eger hûn dixwazin milletekî bitefsînin milletekî tune bikin ne hewce hûn alî leşkerî da wan bê bandor bihîlin yan jî hûn wan tune bikin di alî leşkerî da hûn zimanê wan çanda wan hunera wan û ahlaqa wan biqedînin ji xwe ew xilas dibin ji bo wî ziman gelek giring e ziman ne tenê laşî organekî wî laşî ye yani ziman di heman demê de çand e di heman demê de huner e di heman demê de nasname ye her wiha ziman rastî jî hebûna mirovan e daha berî em bêjin daha berî hinek nasnameyên cuda hebûn di hetanê em bêjin qasê 20 sal berî jî 30 sal berî jî nasnameyên cuda hebûn çawa di her heremê de li gor wî heremê em bêjin kincên gelerî hebûn newsa êdî kes wan li xwe nake di kincên gelerî de mirov wî nas dikir yani digo ewa hevala minak dibêjim işte digo jî Colemergê yan jî ji Tatosê yan jî ji Erzurumê yan jî ji Enqereyê lê ew hatiye guhertin êdî kapîtalizm bi wî şeklî kiriye ku ew nasnameya kincan êdî herkes wek hev li xwe dike lê nasnameyekî heye ku tu çi bikî jî tu nikarî wî qut bikî tu nikarî wî ji rastiya wî ji cewhera wî qut bikî ew jî ziman e demek ki di wî warî da nasnameyekî me tenê maye ew jî zimanê me ye çi qas em li zimanê xwe xwedî derkevin ew qas nirxa xwe ya civakî nirxa xwe ya ehlaqî xwedî derdikevin herî dawî bangaziya xwe jî dîsa bikim bangaziya me ew e li hemberî hemû polîtîkayên tunekirinê
لهمبري حمو بوليتيكان اسيميلاسيوني لهمبري حمو ام بيجن بوليتيكان زور زفتان دبي ام لخدي زمان خود دركبن بزمان خود باقفن بزمان خود بنویسن کرتاسی بزمان خود بجین سلام رس خیر سلامت گلو تماشاوانا حوال می عبدالرحمن گلک تشتی گرینگ گود دبی که مروان تشتی گرینگ لگوی خود تخوار گهار یانجی از خازم تشتی گهاج بیجمی دبی که تماشاوانا می برنامه رواندن برنامه تماشا نکرن ام وی برنامه دخل دقت داون قنال خوی یوتیوب ایجی اون دخوازن جارا دودیاجی دوباره گداری بکن تماشا بکن حوالا می عطرمان جی گو نها لسر مدیا جیواکی تشتکی برسکی ها در باسته به از هرتم تی همبری من دبی دایی که ترکی نزانن زارو که کردی نزانن میزن کرن حوالا می جی دیار کر وره افتشتا تشتکی راسته جلالت علی بیدرخانش تشکیک ها بیجی دبی کی زمان بیانی کنجو جل میه زمان می لاشو جان میه جبرو یکی گرو مرو ویتشتی لگوی خود تیخه گهار گلو اولا گلو اخافتون می از خازم نها هنک تماشابان می پرسینه از خازم هم برسه به هم پرسا یان حوال محمد دون داریانج حوال الجان کاندیجی بده برا خو آمده که از من پرسا از ناد خونم یک شین که پیامی حوالا اجد خونم پشت از دست در باس اردال دیمیرده بم نها گل پیام هاتنه از سری دا بخونم برا دل کسی نبونه وقتا مجزیده تو نجبرو یکی حتی دست میتی یه دوباره پیام شاندن اما ناخونه حوالا مریم دور اما بونوی اره از باش سامن تی بیرامن حوالا مریم سپاس کم یاد پشتی را محمد کومنی داره روژا زمان کردی پیروز به تاتوسی وی گل تاتوسی پیروز به گوتیه فرات آکوش جزنا و پیروز به گوتیه ارجان دورو سرکفتن گوتیه عبدالمکیت آکتا ویش سلاو ری سرکفتن گوتیه دبا چنار جزنا پیروز به کردیش لنگوش گوتیه سپاس کم دبا جمعه سوت جدیسا پیام شاندیه میتین چتین حوال می رویبر تاتوسی جی گوتیه سرکفتن جوهرا براستی پسکرک هبو از بیشتر نبوم جزن زمان کردی لگل پیروز به بتایبتی گل تاتوسی را پیروز به گوتیه امش سپاسی خوشتر راشتن میتین چتین یاکوب کسادا گوتیه سرکفتن ستاتوس تیوی را ارجان دورو جز زمان کردی پیروز به گوتیه دبا چنار سرکفتن به تاتوس تیوی گوتیه ارز چتین کای سلام و سرکفتن تاتوس دره را گوتیه قادر نال کران هری گرینگ هجا اوه کو پاراستن زمان کردیه حوال حسامتین ایمی گوتیه حوال علیجان و محمد dündar از خازم via baş gudari bir persi. Selamlar. Bugün 3 bayramı birlikte izliyoruz. Tapuzder yönetimdeki arkadaşlar biraz kendi plan ve projelerinden bahsedebilirler mi Gotiye Dembaş? Meryem doğru serkeftin jibo Ali ve Tatos TV Gotiye. Cejna zamanı Kurdi Tatos TV Piroz ve Gotiye Kemal Akbaba. Sedrettin Komlu Dere Hüsamettin Akuş'a selam şandiye. Sıdık Yıldız Ceza zamanı Kurdi Diroka zamanı Jiyanı zaman hebunu tunebuna gelane Gotiye. Ger miro be zamanı xod bixune u benivise Gotiye. Serkeftin Sıdık Yıldız. Erez Çetin Kaya serkefti Breis Abdullah Sever Gotiye. Menderes Sever Sırav Rez Mamuste Delal Jixebata Vera serkeftin dixwazim Gotiye. İyi yayınlar, başarılar Reşat Coşar Gotiye. Tatos Ergin شیرین و خوش زمان کردی جشن زمان کردی پیروز به سلاو و ریز گوتیه فرات توران شف باش گوتیه دیدو کلیه به خوش آواز نازی که ناز زمان کردی سلاو و ریز جبوی و گوتیه آسان دریل او خورت چلنگ و زانه هنه و تاتوسینه هر بجین گوتیه سلاو حوال آستان ابراهیم یازجی کادر آبی شف باش گوتیه شف باش حوال ابراهیم سواد کارابلوت شف باش حوال دلا گوتیه شف باش گلو اولا و کی خو آماده کریه جبر پرسا اسامتین ایمی کی خوازه برسوی بده از کارم مافی آخافتون بدمی حوال مدنا اشکار برسوی بدن لی حوال مدنا از
pers mafya xiftin hê didin man ji ber wî yekê ez vegeriyam seve herdî. Pirsa îjan fam nekir heval qedir. Gotiyekî rêveberên Tatosê dikarin hinkî qala weşana xwe bike, qala xebatê xwe bike, çi difikire? Ew ê Tatos TV da çi bûyeşîne? Fikrê wan çi ye? Belê watê heval Alican bersivêr de bire kerem ki. Lê bi rastî ev pirsa meserî da ji bersiv dabû me behs kiribû hevala giştî ji behs kiribû û dikare kurtasî qala wî tiştê jî bêje. Hevalê Qadirê ez dikarim bersiva wî bidim. Temam hevala Alican eger destûrê naxwaze em dikare ew bike. Ew kê bidite, mafya axiftinê bidite. Hevala Alican bawer kim pirskirik heye, temam hevala Erdal. Yani bir rastî herçê ku li ser Tatos TV'ye ku me godarî dikin biraviyan bizanibin Tatos TV bağlî komela Tatosê ye. Yani di komela Tatosê da em çawa ku xebatê xwe dikin didin derbaskirinê temamî wî ji bo xizmeta milletê xwe dane. Ve xizmeta milletê me çi ye? Hala alî ew ê dibe li alî madiyatê dibe veya li alî maneviyatê dibe. Yani di nava Tatosê da nava Tatos TV'ye da her tişt êwere qisedanê. Yani rengê Tatosê çine ew rengana giştik di nav da cî bigire. Yani sırf li vê dere hevalê ku îro derketine di nav wan hevalan da bîre reng hene. Çiye yek yazar e yek jî mesela şîran yazî dike li ser dengbêjî xebatê wî hene. Mesela ez bixwajî bi goranê baweriya İslamiyetê li vê dere ji bo wî heme. Ama va ya ku yekemîn e ji bo wî qasê heval giştikan li vê dere cî girtine. Ega ku bayan daha pêş da zêde eger ku tabii ki Tatosyan jî bixwazin va êwere dewamkirinê va ya teze hetanî mekî aha yani dibêjin ya deneme. Ega ku milletê me Tatosê bixwaze ew ê pêş dayere. Royê carê mesela nîvanekî bigirin de heftekî de carê çi bibe. Ew nîvanê wî dibe bawermend be ji bo hola İslamiyetê dibe ji bo zimanê Kurdî ji bo tariha Kurdî dibe ji bo tariha dengbêjan yani var rengan giştan di nav xwe da digire xebata Tatosê jî li ber yani ya Tatos derê ew jî li cem Tatosyan ku kêmasiyê wan çi hebe li cem wan cî bigirin wan kêmasiyê wan bi wan re bidin derbaskirinê ji bo wî heye va jî mûna wî mêze bikin. Ez qasa dikarim bersiva heval bidim herhalde wî ewa xwe girt. Spas dikim heval Erdal. Ji bo gotinê te niha ez vegerim di nava hevalê me de bi kurtasî tiştê hevalê bersivê pirsê bide kesê ye gel hevala Alican tu dikarî qederê xwelekekî qala vî tiştê bikî. Dengê me tê te hevala Alican. Deng caran tê tere lê niha tê. Berê niha dengê te ji baş tê tu jî dikarî bersivê vî pirsê bi deqekî yani bi xwelekekî tu dikarî bersivê vî tiştê bidî. Em zêde bira bername me dirêj nebe. Belê heval pirsî bû rastî ji bona xebatê komela Tatosê tabi evan ha ev programa me îro bi rastî li ser xebatê komela Tatosê nebûn lê berê xebatê komela Tatosê her wextê bi her awayî berdewam dikin ha di warê aboliyê da ha di warê çandê da ha di warê hunerê da bi her awayî xebatê me berdewam dikin rojê vê pêşê da ez bawerim
ریوبریا کومرا تاتوس جی لسر کران تاتوس سیویه به تواهی هم جبونا خبات خوا هم جبونا پیش روجی جورشون و چه کاری دکن چه او دکن بو آواری از باورم پروگرام کی چه بده تف بیشتاری وی اکرانی تاتوس سیویه وی دمی daha به زیده به فراهی پرسه کسی که پرسان بپرسه در قیدیان دا خبات و کار تاتو در نگه کومرا تاتوسی چیه از باورم وی دمی daha به زیده به فراهی به وره برسیف داین هنه کجی به وی شکلی مگاوا دینجی گو بری خبات تاتوسی جاکی ایپی جا وقت بری دا ریوبریا کومرا تاتوسی مبهو را چکن لی بری گاوا دنج گو دوبارت بیجم کومرا تاتوسی وی تنی نه کومرا نه تلویزیون کومرا تاتوسی دیه نه تنی هوال می علی جان د دنگی دا پرسکریک دکت باور دکم اره د دنگی دا پرسکریک دکت نها آرمان جامعه جی گلو تمشوانم نها آرمان جامعه یکشی اوه ام دخوازه وی چانده به آواه یکی باش بوه بدن ناس کرن چاندا تاتوسی چاندا کردی یعنی ام دخوازه کی به نیوان خواه هجار را نیوان خواه اوک را لگل نیوان خواه برنامه آماده کر خواسته که و چه به گوری خواسته که و ام برنامه آماده کو پیشکشی وکن آرمان جامعه یک شیعه و از نهاد خوازم در باس هوال اردار دمیر بم هوال اردار دمیر تو جی دزانی ججنا رمضان روژا سسیا یا داوی ایروه تو جمرات کاری بری قالا میا روجی بکی بکورتاسی میا قالا روجی جمرا قالا میا روجی بکی بشرجی قالا ججنا رمضان بکی ججنا رمضان به چند خو به اوکا خو گرینگیاوی چیه دناف گله کردا چر پیکتی یکشی اتخازم تشتێک ها پرسکم پشتی آخافتناته تو با آخفی پشتی را از پرساخ پرسکم دبه کو باش ببه هوال ارداد تو بخیراتی کرم بکه ای والله سپاس هوال ما قصه کرن düşünce خواه فکر خواه آنی هاتن یه جدا آنی هاتن ortaya herkes به گورانی düşünce خواه فکر خواه tabi ku çibe ewe یا مجی تمامی لسر حولا اسلامیتی کانی واجی روی کو اقصا کو مبارکن چیه ایدی روجی رمضان کان دوی روجا سسیان دا روجا ایدی چیه هر کی سر تمام شوان میکو مسیر دکن جوارا وی بیجم ایدی معناوی اعتبار به عربچه نوی اوی فطره اساس یعنی داویه روجی دا کیفخاشی آزادی لورا حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم جمعه هات بیجه بیشه روجی رحمته ورتاوی مغفرته داویه ویجی آزادی جا آگره یعنی چیه مروجی گرد اقاسا کو دنوا روجی دا روی کو مبارک هنه داویوی دا آزادی هیه نزول قرآن هیه یعنی شوا لیلت القدر هیه ایجا 1000 شری daha خیرتره جوی قاسه جی دبی اگا کون روجی به تمامی وی به عمل عبادت بدن درباز کرنه روجیا خوابه گرن لمیجا خوابه کن تراویح خوابه کن وان لکسی خارت نکن وان دروان نکن مال کسی نخوان
yani ibadet ku hundikin emri bil ma'ruf nehyi anil münker yon bereben dawiye da wan azat ben jagir tişta ku meru azat ve u çağı meru keyfna ke meru zaf keyfte ke keyfa merian xoştu be u çağı ceboy çi aydiye aydi no mana itibariye u fitre yani fitarbun artı roji tamam biye artı karar roji bakın hafitar bakın mina ki mesele ki bedem merve ki hebe 100 milyon deynevi hebe خانیه یوتنه به دکتری داوه یک جرا بیجه یا دوره جمرا بخبته نوا مهکی دا وی ایشه من گران بکه از 200 میلیون دینه تگشتی بده خانی کی ججته را بکرم توش کری در بکوی یعنی دینه وی گشته کره داینه خانی جی وره جرا کرینه جه کری جی در بکوه او امریکا چپا که خواهد به از باورم زاو که خوش به یعنی در امر خدا تشتک نکریه در نوا یک مکی دا دینوی گشت کاتیه داینه خانی جرا هاتیه گرتنه جکری خلاص بیه ام جی روچی جی وره یعنی ام گره حال مزه بکن یعنی سر روچی حتانی بین روچی وقتا کمکر وی چاقه خدا تعالی دبی جوان عمل که عبادت دکن گشتک جبوی خود کن فقط روجی ناخیر جبوی من چونکه دبی جنت هیا دا آنجا مریه کو روجی دگره او مریاد که وی جنتی او چه ریان جنتی جبوی قاسه جی امروی گرین آمیزه بکن خاده بکن نسیر انشاءالله سید از تنید خواهد پرس اکشته پرسکم نها دیسا اموک حرمی بفکره و وشانا هرمیه وشانا تاتوسیه گلو و دو ایدیه ام به کرونا دو ایدا پیش اوت که در باست که و ویروس لسر گلمه لسر جهنی باندورا ویروس گلو لسر جهنی لسر گلمه چیه ایدی فنا ایدی بره در باست بگلو نه خیر درباس نابن یعنی تشتکم من یواش از بروی دری با تباما زیده جی نخوازم دریج بکم یعنی انشالله مگو خود جورشون داجی ساده دروجی تنه دانه پشتیوی جی عمل عبادت خاک بدن دوام کرنه چونکی حتانی کونکا من روجی خاکتیه ایده خاکتیه کریه ام جه تمامی گناه پاکش کنه ام لور لوی چاوی میزه بکن یا دودیان جی از کارم جان بیجم کانه ایدی وقتا کو تابی ایدی گوند تنه بیرامه یعنی استانبول ام چکو هاتنه 90-92 دا هاتنه استانبولی بروی جی مدگوندا زاروتیا خا درواز کرد گوندا ایدی کرن کام فرقا دو orta ایدی گوندا ve ati İstanbul'e bacaranda bacar İstanbul'e İzmir'e doğan deraz tahmin ettim gemuna hevdane yani perkavi çiye çıpaseye meru çere odike berasti vakta ko amzar bu memleket dema deseroj aydi baveme breme kiva jemera işte çek bıgırta bana yani işte bu jaketu pantolon uçağı zaten ayakkabıdan ev lastik reşe buna lastik bıgır tabana uçağı daha xevamened hat roja ned danmeci hatta roja evara aydi dani dahatın dame hazır dikren mecid digir da dani beni bali fiqo hazır dikir qa sebi zurraben em telavi xalqatın diye yani ev keyf hakume ke bu keyfe xevamened hat ام سبزو وقتا کودایی که مرات بونن تندوری خواهد خستن نون خواه چیر کرن ملت بچا جامعه مر تو زاروک بچان جامعه لمیجا خواهد تا کرن کچاقه ملت مزن گازی هفدو تکلیف کرن دگو هم هر مالا مر قوالتی بکن اما زارو کسی گازی ند کرد بخورا ند بد دیرکت هات مالا خواه
yani zaten kefawi her non bu kadar yere her yani o beda jinare yani agabbe belki em dosye hab hevale kud mahalle da me her yeki çente xadıgır ezmina ki bedem gündeme 105 106 nol be em se hab çar hab heval dibun yek me çente xadıgır me o tamamı gün geçti diğer yana tek maleki jibe me ne diş ama em yek durma vakta ku rast mezanan dağıtın me bayan dikir de gunda da aydaniye da şeker dağıt bela karını fıstık dağıt bela karını kuz dağıt bela karını sevci dağıt bela karını fakat sev ne de danızlar ya cevapta ku mebedi taba mezan hatı terin aydaniye deri dikinin uçağı me hagaran dikir medgo bura mezan var emci buvan ra herin ber deri belki emci sevan bigre ja sevci vaqta medger kefame coşame daha ziyade rastı İca em ve geran muna bajarı İstanbul'e aydivan veya yani ye beriyavi korona evi nekhaşi brastı yani ere serbesti he bu fakat yani tabii bir malan begeren na tülve derece çerdik da aydi da akraba kite heba tabii çawe dere ziyaret akraba pişti ziyaret eji tabii çabana ve orman ki lo dere zamanı khader bastıkra yani o aydi haş memleket em tumutum o bir medane dirane nar yeko bajar mezen muna aydi kun nava az inşallah dixwazim ku van urf adet med danav medayib Kur'an-ı İslamiyet'e vana werin devam kirine ev jî werin devam kirine ki be sebep em mezin işte ega ku bibin sebep van xewatan bikin vana jî pêş de herin ez ji milletê me kiştara tekrar dibêjim aydiya we pîroz be bimarek be gejna zimanê Kurdî pîroz be lewra zimanê Kurdî jî zimanekî giran e di ola İslamiyetê da jî Sûre Maîde 28 da dibêje ji ayetê min Xwedê Teala dibê çi erdu ezman çêkirina wî ji rengê însan ji dengê însan zimanê însan vana giştik ayetê min dibêje yani we nikarin erdu ezman inkar bikin we nikarin rengê însan bêjin giştik tek rengikiye we nikarin zamanı insan inkar bikin. Lewra Xwedê Teala da ayeta pîroz da gotiye yekû inkar bike ve kafir. Vajî zamanê me ye, zamanê dayika me ye, ez jî viyan li temamê elema Kurdan pîroz dikim, serkeftinê dixwazim. İnşallah va eyd û Erefatana bibin sedema zamanê Kurdî û azadiya wî. Ez dikarim gotinê te xweş spas dikim niha em vegerin pirsên girîng hene ev pirs li ber çavê min ketin lê me di komê da jî ev pirsên hevalê Nadir Nalkiran û Menderes Sever pirsî bû me di komê da jî nixaş kiribû lê hevalê Abdurrahman Sever bersivê van pirsa pir xweş dabû ez dixwazim van pirsana dîsa hevalê me Abdurrahman bersiv bide berê jî em serva pirsa sikînî bûn di komê da me dizanibû jî pirsê ha ji terefê temeşevanê me ji me ra tê lê wer jî bû na ez berê çend hev peyama bixunim pasê derbasî pirsa bibim Suat Karabulus şev baş hevalê delal gotiye Süleyman Baykal Türkiye Nünisan de gotiye bütün anneler ne kadar saygınsa bütün ana dillerde o kadar saygındır. Bütün diller 60'tan sonra da öğrenilip çözülür. Lakin özellikle Kürtçe dili çocuktan ve temelden öğrenilmeli demiş. Zira çocukluktan öğrenilmeyen Kürtçe dili temeli olmayan çok katlı güzel bir binaya benzer ki o bina her ne kadar güzel görünse de temeli bozuk ve güvensiz olur demiş. Ayrıca Kürt dili sadece günü kurtarmak için günübirlik kullanılan siyasi, politik ve ticari değildir demiş. Kürt dili A'dan Z'ye, anadan babaya demiş. Hevale Aslan, Brez Gürhan ev persajı Hevale Erdal, Hevale Alican hatiye persin, beli, wan bersivda Hevale Aslan. Alihan Tosun berasti min dixwast ez ve temaşe bikim, goti haparlora me xirab biye, ji berî me temaşe nekir ve Hevale Alihan li ber xwe nekeve, em vî bernamê li kanalê me YouTube'ê jî bar dikim, tu dikarî werî dibare temaşe bikî.
Şev baş hevalet değerlet selam Rez Aslan Demir bütün katılımcılara selam gotiye Zahir Üzün. Aslan Demir sersera gotiye Kadirhan Nalkıran. Pers eve hevale Abdurrahman. Çima tene ola İslam'ı دگرن دست گوتیه لطاتوس علوی هنه زردشتی هنه خود نناس هنه پیوست تنه جیندن یک اولی اکی گوتیه تمام یک اولی اکی از پیام خوب بخونم پاشه تودکاری برسوی پرسه بدی جنج زمان کردی پیروز به یحیی آکوش نادر نال کران گوتیه گر ام بخوازم پیش بکویم پیوست هری زده ام چه بدن جی بدن فلسفه و زانستی راست حواله نادر نال کران با وشان آمه اوله دول بندام مبی اوی تجربه بونی ام جی بدن زانستی وش فلسفه جی مندره سفر گوتیه گل اول تاتوس زده اولا اسلامی اولا دین جتونین تاتوس تیوی پیش روزه دا وشان اک جبو اول دین وشان چید که آنها وک اولا آلویتی پرسات سم سر سکنو او جی جواکیم پیشکتی چا پیشکتن گوتیه قادر نال کران او لکیجان آستنگی نیرو گوتیه حواله عبرمان تودکاری پرسا نادر نال کران و مندره سفر برسه بدی ام سروی تشتیج سکنی بو بکورتاسی پس راجی ام بینما خو به پیام وی داوی به داوید که اريد به سپاس هوال قادر جاركتن از هوالين کو تباهی yani پیام شاندنه جوان تباهی یارا سپاس کو پیشکش hem şirovi van hem nırkandani van hem peşniyari van hem jirexni van jiboy me gringin ronahi dön riyame emcarekten jvara spaskin taybeti embejin şirovein anji peyamin heneksa ve pers hatbu persin emser bir sekinin ve evvel mendere sever o evvel kadir nakran nefsibun emvan har devalan jibrajdar salatken jiboy peyamavan jispaskin gerek baş bu li debe ku belki ev havalin me har devalin me veşani me henek derenk bekirin me despika veşani xodaji me ani bu zaman me gutubu em tujari ferqeki nakır navbera olan navbera biru babayan jiber ku tekman me gutubu hereme u de her heremi da hatta de her gündeki da rengin cuda rengin cuda hene em vi gotini xud sadkarın duvara bikin yani eğer em vi xebat ku ser bikevin em dali gündi mey aleviyan da yani jiber ku ali kime aleviye Ali kime embejin Sünniye yani emdukarın büyük şekli bejin Ali kime embejin Ezdiye Ali kime ve gidene yani tu jari farkı tu ne naberameda debeku demek derece be politikayın embejin henek cudakirni leser Kurdan leser Aleviyan leser biru bavariyan hatiye meşandınci hatta niç desmehal jiber ku ev tatos TV de heman demi da rexistineki cibakiye. Eva gringe rexistineki cibakiye. Jiber bir yekperesti yani Türkiye'de bizim tekçi. Ev heşmendiya hatta neci desmihat eminek navi hebatan hatta emvi tünebikin aras eko veri tünekirini ev heşmendiya yekperestiye. Despika veşen da jimeani bu zaman megutubu eğer hebati me beser bikeve em de heman demida de Ali şu şarida em de ben dengi Şeyh Said kal de heman demida em de Ali gündi Aleviyan daji em de ben dengi Tembura Pir Sultan Abdal em de ben dengi Gotuni Hacı Bektaş Veli avana gringit jiberku ev havalnama persi bu me daha berci bir bersi davuli havce dari hebu me carektim bir işte baniye bazman de hemen demida dali zanisti u felsefi daji hatta hiç desmat emkebat yukuji meşinin juha biru baveri de cevherin kuda felsefe ki dahavinin embejin ola alevitici embejin izditici embejin cevhera İslamiyetici cevhera ol biru baverin dünci de cevhera kuda felsefe u zanisti şu dahavin demek ki mevan xebatan pek ani demek ki emduvan xebatan da serketin evi xebatin felsefi u zanistici bxora hentişta bine büyüra girdayı
em bêjin xebatên zanistiya em bêjin yê ekî modern jî derkevin pêş heta nî ji dest me hat her çiqas em niha ser sosyal medyayê da bibin jî di heman demê da em di nav jiyanê de ne di nav jiyana gel de ne gerek li bajaran gerek li navçê da ferq neke direkt di nav jiyana gel de ne ji bo wî hem xebatên me felsefî û zanistî hem ji xebatên me bîr û bawerî hem ji xebatên me rojane çi heye heta ji dest me hat em wana güçlük bînin ser ekranê bidin nasînê dê baş be. Spas dikim hevalê Abdurrahman ez bawer dikim hevalê Nadir û hevalê Menderes sever bersivê pirsê xwe girtin bersivekî xurt bersivekî tijî û têr bû niha hevalê Remzî Göz jî gotiye selam û rêz tatos hevalê Murat Gürhan hep bijî tatos gotiye em spasî xwe ji we re diçin hevalê Murat jî birê min mezin e spas dikim Aslan Demir gotiye birêz pêşkeşvanê hêja gelo tu dikarî bangawazî bikî ji bo kesên bixwazin di tatosî wî de cih bigirin û fikr û ramanên xwe bi me re parva bikin erê hevalê Aslan Demir em dikarin bi rêya wî peyama te em car jî bangawazî bidin gelê xwe temaşevanên xwe gelê temaşevanên hêja ger hûn dixwazin di nava vî weşana Tatos TV'ye de cih bigirin ger hûn dixwazin alîkariya we bigêje me hûn dixwazin fikrê xwe û ramanê xwe pêşniyarê xwe rehnê xwe bigîjinin me kî em ji anagorê fikrê we û ramanê we tevgera xwe tevbînin armanca me jî ew e em hêviya peyamê we ne hêviya şîrovê we ne hûn dixwazin heftim jî xwe bigînin me peyaman bişinin ji me re niha ez dixwazim em hatin dawiya bername xwe ez dixwazim bernameyê bi kurtasî bi peyamê axafana biqedînim lê bi kurtasî zêde dirêj na bi tenê dibe kî nîv xwelek yan ji xwelekekî bername me zêde dirêj bû ez dixwazim berê vegerim ser hevalê Mehmet Dündar hevalê Mehmet Dündar ez van pirsa jî bixwînim paşê vegerim ser te paşê nevinê we çima peyamê me nexand Remzî Göz jî gotiye silav û rêz Xadir gotiye silav û rêz hevalê Remzî Nadir Dalxiran boy bersiva pirsê gotiye pir spas hevalê Abdurrahman wer gotiye Siddiq Yıldız deng û dînê we sabe gotiye Menderes sever gelek spas mamoste delal ji bo fikr û ramanê te qedir bilind silav û rêz gotiye Remzî Göz jî cêna te Remezan pîroz be gotiye hevalê Mehmet Dündar tu bi kurtasî peyama xwe dawî da tu ji me re dikarî çi bêjî bi kurtasî lê zêde ez bersiva hevalê Hüsamettin bidim silavê xwe jî ra dişinim jê re spas dikim ji bo pirsayî mesela em divê Tatos TV'ye da me ana heft hevalan wezîfe girtiye jê Cüneyt Demir uzanin nivîskarê işte micara wî diroka Tatosê çanda Tatosê ya hevalê Abdurrahman zaten bu xwe aniya ziman ser zimanê Kurdiyê Kadir Gürhan hevalê me zaten moderatör e hevalê Erdal Demir ser olê dixebite hevalê Alican ser xebata Tatos komela Tatosê micara hevalê Muhyiddin jî işte çevra Tekmanê de herema Tekmanê da wan milletekî pêş ve ketine işte siyaset van dibe nivîskar dibe sportmen dibe sanatkar dibe karsaz dibe micar jî ev e ya min jî zaten me aniya ziman dengbêjiyê dengbêjî işte çanda me dîroka me bûyer li Kuderê bûye kîja mêrxastê de micara wî eşqê evîniyê mêrxasiyê xwezayê yani em vanatin tenê ziman dubare silav û hurmetê xwe hemiyan ra dişinim tekrar ser xêrê be ew Erefatê marek bin ji vê heqê vîrusê da pandemiyê da inşallah Xwedê Teala bi xwe de şîfakê dişîne ew însanekî dibinê zulmê da ister Kurd dibe ister Filîstîn dibe Xwedê ji wan re çarekî devakî bişîne tekrar silav û rêz bûn li nav xêr û xweşiyê de spas dikim hevalê Mehmet hevalê Erdal Demir gelo tu jî bi kurtasî peyama xwe dawiyê ji me re çi dibêje di peyama xwe dawiyê lê bi kurtasî zêde bira dirêj nebe
اجی گل مراد بجم و نخاشا کووید-19 جی دا برچاوه me ایرو به هزارن انسان دمره جیان سونه دا پاشیوی هیه یعنی به باوری نابه محقق هر انسان که باوری هیه فقط باوری ها که به اسلامیت اد بجم عبادت خواه daha زیده بکن ارد به امر مریان 5 سال 3 سال به فقط داویوی مرنه تمام یک امت تماشا کنه حتی روزا ایرو zaten destpêka teze îro ye ji bo wî qasê jî we jî got bi ya miletê me pêşniyarê wan rexnê wan em xwe pêş da digirin ez jî ji wara selamê xwe yê germ dişînim êvara hanê xwe rehetiyê bide wan temamî qasa dikarim bêjim xwe rehetiyê bide we serçava heval erdal heval Abdurrahman tu jî peyama xwe dawî da tu ji gelê me ra ji temaşevanê me ra çi bêjî Rastır. Heval Kadir veşan amya destpêkê bû tato sivî carê kemin dest pê veşanê kir ji bo hemû beşderwanan û ji bo hemû şopîneran gelek gelek spas kim ji wara silavê hurmet xwe dişînim li îro em bêjin bo cejna Ramezanê mela Erdal Demir gotinê xwe xaşik got اجی تایبەتی سەر cejna zimanê Kurdî gotinê xwe dawî bêjim wek zanin dema kovara hewar derket 15 Gulanê bîçaxê ev cejna zimanê Kurdî ye em di şexsî Mîr Celadet Alî Bedirxan Doktor Kamran Alî em bêjin Qadircan Cigerxwîn da hemû berxwedêr têkoşêr pêşengên Kurdan wek Babanzada Praman Paşa bigire hetanê Şêx Ubedullah Nehrî ji Mîr Mehmed Rewan de bigire hetanê Şêx Saîdî Kal û Seyid Rıza Pîr ve hemiyan bi bir tînin birêzdarî carek din cejna Ramezanê tevahiya ola İslamiyetê û cejna zimanê Kurdî tevahiya Kurdî Kurdistanê ve pîroz be di demên pêş de li gor taybetmendiyên rojan wek niha cejna Ramezanê û cejna zimanê Kurdî diye mevî ekî mevî veşanê taybet çêkir li gor taybetên li gor rojê taybet em ê demên pêş de jî veşanên taybet jî bikin wek em bêjin rojên 12 mele 12 mama rojê dibêjin mînak em dikarin divan rojan de jî veşanên taybet çê bikin bila hemû tatosiyan li Tatos TV jî xwedî derbikeve bangazî me jî ev e ji heme wela ra serkeftin dixwazim silav hurmetê xwe dişînim Spas dikim hevalê Abdurrahman ez dixwazim van peyamê dawî jî bixwînim û biqedînim bira temaşevanê me nebînin peyamê me nehat xwandinê İlhamî Özer ji me ra qelb şandiye spas dikim Cuma Sûd jî ji bo keda rêveberiya Tatos TV zor spas ji bo we serkeftin gotiye Sadettin Qomlu derek kadûran seni tebrik ediyorum te şev baş hevalê Sadettin Şahin cejna zimanê Kurdî pîroz be gotiye her hebî mamoste Abdurrahman gotiye Aslan Demir Gelo temaşevanên hêca em hatin dawiya bernameya xwe yekemîn şeva we baş dilê we geş li benda me bin li xwe koka xwe xwedî derkevin ji xwe koka xwe dûr nekevin spas ji we